mau seharian 24 jam jajan serba pedas lagi yang ada di sekolahan edisi SMP Negeri 2 Bandung. Yang pertama, si kami Mami langsung ngedatengin si emang tukang seblak. Ya udah Mang, beli aja 10 ribuan campur pakai pedasnya yang banyak. Arifeknya bener dikasih pedasnya banyak pisan sama si emangnya teh. Pasti makan teh, wah bener-bener enak pisan seblaknya. Apalagi Bandung baru hujan, bener-bener suasananya mendukung pisan. Hujan-hujan makannya yang anget seblak kayak gini bener-bener ngena pisan, tok mantap pisan be. Si kencurnya teh berasa pisan, terus si pedasnya bener-bener bikin nikmat, pokoknya mah ngena ini. Yang kedua, si kami ngedatengin si Mamang tukang makaroni basah. Makaroni basah, lumpia basah. Harganya teh cuma 10 ribuan aja, tapi dikasihnya teh bener-bener porsinya banyak pisan, terus lumpia basahnya bener-bener enak banget. Jajan lia singa tawaduk. Iya teh maningan pisan. Sebelah si Mamang tukang lumpia basah ada si Mamang yang jualan apa ini teh basmut berdak. Ya udah Mang, beli aja 5 ribuan dipakein bumbu asin sama pedas satu ya. Pasti makan dewa, si ikannya lumayan berasa ini mah, terus teksturnya teh garing-garing gitu bener-bener bikin nagih ini mah. Sebelah si Mamang tukang basmut ada si Mamang tukang cakwe yang lagi ngegoreng panas-panas gini. Ya udah Mang, beli aja 5 ribuan atuh ya si kami juga. Pasti makan mah wah bener-bener cakwe dimakan anget-anget kayak gini bener-bener top mantap is the best, enak pisan apalagi dipakein sausnya bener-bener ngena. Urusan minumannya mah si kami beli ieu teh es teh wah bener-bener enak pisan, bener-bener seger, bener-bener ngena. Lanjut Pak 2 atau jajan-jajanan di mana lagi ya?